mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Madekwana vhuḓi kha Belren News u tevhela news uklikota reports na mpho Felicia Mudau sanga Messi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha mafhungo oṱhe o ṱoṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Chavani khathihi na Thulamela ri khou thoma ngo lavhelesa khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula hanefhaḽa vhuponi ha Vadrafal yo fhirisela phanḓa mulandu wa ramiswaswo muhumbulelwa Vho Livhani Maḓadzhe. U swika nga ḽa vhu-13 ḽa Luhuhi 2026 Livhani Maḓadzhe u khou livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari a u vhulaha mufarisi wawe Lindelani Nḓongovhela miṅwahani miraru yo fhiraho. Kha iyo milandu hu khou katula mulandu wo zwiporo myovholova khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya bannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Ri tshi lavhelesa mulandu wawe wo fhiriselwa phanḓa hu tshi khou lindelwa mvelelo dza khumbelo ya Vho Maḓadzhe kha khothe khulwane ya ndayotewa hune a khou itela khaedu tsheo ya muhaṱuli Vho Ṱhogomelani tshidada ya uri vha ḓibvise kha beiḽi yawe. Kha ri fe khanedzano vhukatini ha muhumbulelwa Livhani Maḓadzhe khathihi na muhaṱuli Vho Ṱhogomelani tshidada nga ngomu khothe. What do you want from me? What do you want from this court today? I want this court to recuse itself on the fact that, let me not go back on the 8th of May. I want this honorable court to recuse itself on CC 13 of 2024 and grant me my bail back. I've had that application. I have had that application before, and I dismissed it. But on Tuesday, you say if I come back with no. On Tuesday, you didn't reject this application. I noticed that you are appealing my orders at the Constitutional Court. Now I'm asking you, are you still appealing my orders that I granted in this matter? Zwo ralo muhaṱuli Vho Ṱhogomelani tshidada vha ri mulandu wa vhufhura u ḓo thoma hafhu musi khothe ya ndayotewa yo ṋea khaṱulo malugana na fhungo ḽa beiḽi kha ri pfhi musi muhaṱuli Vho Ṱhogomelani tshidada vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. When the matter served before this court on Tuesday this week, the 5th of January 2026, the accused placed it on record that he has since elected, which is his constitutional right, of course, to conduct his own defense in this matter going forward. Soon thereafter, the accused indicated to the court that he had a substantive application that he sought to move before this court, of which documents were to be made available to the court and the state in due course. Indeed, after a brief adjournment, an application, or rather a document purported or titled an application for reconsideration of the cancelled bail, court order, alternatively application for bail on new facts, was handed up to the court. Ri tshi kha ḓivha hanefho ri dovha hafhu ra lavhelesa mulandu wa ṅwana wa muhumbulelwa Vho Livhani Maḓadzhe ane a ḓivhea nga Ṱalifhani Maḓadzhe o dovha hafhu u humela khothe madzhisiṱiraṱa wa Thohoyandou nga murahu musi a khou pomokwa mulandu wa u ṱhavha muṅwe muṱhannga ngae nga zwifhinga zwa maḓuvha a dakalo. Ri tshi lavhelesa mulandu uyo wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu-13 ḽa ṅwedzi wa Phando 2026 hu tshi kha ḓi vhonelwa ṱhoḓuluso dza mapholisa dzi tshi ya phanḓa. Mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa u fhisiwa ha muthu wa tshifumakadzini miṅwaha mivhili yo fhiraho kha ḽa Nzhelele Biaba wo fhiriselwa phanḓa nga khothe madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Vhahumbulelwa vhane muṅwe wa hone u kha ḓivha nga fhasi ya ndango ya Babebi, muṅwe muthihi ane a ḓivha nga Ambani Mukwevho o ḓiwanadza khothe nga ḽavhuṋa ḽa vhege yo fhiraho malugana na khumbelo ya beiḽi. Kha musi ri tshi nga lavhelesa mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu-14 Phando 2026. Muraḓo wa muṱa vhane vha vha malume wa mupondiwa Vho Joseph Phophi
vha khou sumbedzisa u sa farea nga zwine zwa khou bvelela khothe malugana na mulandu uyu kha ri pfhe musi vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Sa muṱa ri khou pfha ri si khou farea ngauri zwithu a zwi khou tou tshimbila nga nḓila yone. Ro vha ro fulufhedziswa tshifhingani tsho fhelaho uri ṋamusi madzhisiṱiraṱa u ḓo vha a tshi khou ita judgment ya beiḽi uri kana oyo vhahumbulelwa wa bva nga beiḽi na kana ha bvi. Fhedzi tshe tsha ri mangadza ndi tsha uri madzhisiṱiraṱa woṱhe we a bva hayani a tshi khou ya mushumoni a ḓa ri vhudza uri ene o hangwa laptop hayani, zwine ra sa muṱa ra khou pfha zwi khou tou ri fara zwavhuḓi uri muthu o bva hayani a tshi khou ya mushumoni. Muthu a tshi khou ya mushumoni u funa u ṱuwa na thulusi dzawe dza u shuma. Zwino madzhisiṱiraṱa woṱhe a tshi tou amba ngo ralo ri sa muṱa ro pfha ri si khou farea, ri khou sinḓa nḓila ri sa fhedzi. Zwino ri khou dovha ra vhuyelela futhi nga dzi 14 kha zwithu zwe zwa vha zwo wanala zwo itiwa judgment ṋamusi. Ri khou humbela thuso kha zwiṅwe zwiimiswa zwine zwa nga ri thusa uri heyi case i ṱavhanye i bvele phanḓa. Ri khou livhuwa. Ndi hone u gumanyisa Kulikota Reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho ri ri lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi reṅwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.